sike ezinye zezinkulumo zethu esizenzayo esizishare nani ziyabasiza kakhulu abanye abafowethu ngalendlela ukuthi ziningi kakhulu indaba esinazo esishare sithatha kwabanye abafowethu. Yabo nje kulezi ezithinta ama relationship nendlela abantu asebe reacta ngayo emva kokuphoxeka kuma relationships ayisafani nakuqala kumuntu oseke wasilalela sikhuluma la. Ngike ngafonelwa ngenye insizwa yase South Coast iseGoli, ngalibhala ku WhatsApp ngafaka ne screenshot sayo. Iyangibhalela ku WhatsApp ithi mfowethu ngicela ukuthi ngikhulume nawe, ngicela ukukufonela. Ithi la eGoli ngihlala nomama wengane, sinengane nje sencane. Uyatohoza yena nami ngiyatohoza. So maye emsebenzini umama wengane ngiyaye ngisale mina ngihamba muva kunaye, yona kuyayisebenza. So ihamba muva kunomama wengane. Ingifonela ke mina beku last month, iyangifonela ithi mfowethu njengoba ungibona ngila emsebenzini la ukusebenza khona umama wengane. Ithi ekseni umama wengane uhambile ukuvuke wageza nje waye emsebenzini njengenjwayelo. Ithi ke nami ngasala ngathatha ingane ngayisa kulo oyikadayo, ngase ke ngiyahamba ngemsebenzini. Ithi mangifika emsebenzini bese ngithenga ubisi, ngathenga ubisi lwengane, ngase ngilehambisa umama wengane emsebenzini ngedlula khona ngoba ngijwayele ukuthi mangithenga into ngifike ngishiye emsebenzini umama wengane bese yena eyanayo endlini ngoba yena uyashesha ukufika endlini ntambama. Ithi njoba ngifika la ngizonikeza umama wengane ubisi lwengane, mangifica la kuthiwa lo muntu akekho kuthiwa lo muntu akasebenzi namhlanje off. Ithi manje njoba ungibona nje ngize ngathi abangicheckela ba double check ukuthi ngempela usibani nithi off kanjani, bathi hayi off nje lo muntu akasebenzi namhlanje off nakusasa futhi off. I mean aka off lo muntu nayizolo be off namhlanje off. Ithi lensizwa nje ubungibona nje ngisangena ngazi ukuthi lo muntu ufanele ngimenzeni. Ithi sengithi ke elama hayi ungamenzi lutho, ungamenzi lutho, hamba nje ufike umbuze ukuthi njengoba umtshenta aduse emsebenzini wakhe uyophathisa ubisi lwengane but wafica kuthiwa akekho emsebenzini off nayizolo be off, bese umbuza ukuthi kanti ubegeza nje eyapi maye be off. Umtshela ukuthi akutshene nje iqiniso, and mayesekutshelile iqiniso ungamenzi lutho, ngoba uma uke wamthinta noma makukhona into ocabanga ukuyenza kuyena uzothi uyayenza vele efe bese uyaboshwa. Uma usuboshiwe one awusakwazi ukubona abakini umndeni, kuphelile nje ngawe ngoba uzovela ugwetshwe. Yathi lensizwa impela yebo ngicasukile kodwa ezinye zeindaba zenu sezingisize kakhulu. So ke uma yayisithi ke mfowethu ngizokuthinta nanokukhuluma nje, nanokukhuluma mawusenkingeni ukhulume ugcine, ngoba ngayitshena ukuthi thina we have been through uweso kwethu kunalo kwakho. So ukukhuluma nje kukodwa sometimes it heals. So isithi ke mfowethu ngizohamba ngifike ngimbuze ukuthi bekade yipi and ngizo update ukuthi utheni. Yayisithi ngizocela futhi ukuthi mase ku-updateile ebese ungibhalele epagini ukuze ngizwe nembono yabantu ngoba manje ngisangena nginganze ngenze isinqumo ese-wrong. Ithi ke lensizwa ngakusasa mayesingibhalela ke ku WhatsApp ithi hey ingenzele voice note, ithi mfowethu ngimbuzile umama wengane ukuthi izolo ngimbuzile umama wengane ebusuku ukuthi izolo namhlanje ubuyephi ngoba uvuke waye emsebenzini wakho bathi wena off.
uthi kumama wengane ithi-ke lensizwa umama wengane uqale wathi hayi bengisemsebenzini mina kusho ukuthi ubengakholwa ukuthi lensizwa yile ngempela emsebenzini. So misichaza lensizwa ukuthi hayibo emsebenzini wakho ngibuya khona ngithola usibanibani kanje ngithola usibanibani othe usibanibani kanje wabona lo mama wengane ukuthi ngempela lo muntu ade esemsebenzini wami. Ithi le ndoda ngifikele emsebenzini wakho kwathiwa ukho. So kade uyiphi? Uthi-ke into eyabuzwa umama wengane wathi wena ubuyaphi emsebenzini wami? Yathi yachaza lensizwa ukuthi hayi bengithi ngizokuphathisa ubisi, ubani wanginika imvume yokuthi uze la engisebenza khona? Uthi nje wabuza lo mbuzo kwaze kwasekuseni, kwaze kwabiyazumeka lensizwa ngoba ayikho enye impendulo eyayithola. Wathi umama wengane nje wayemngela ukuthi ubani owanginika nje imvume-ke, yebo ukufike ngezinye izikhathi, kodwa ake sibuyele la kuthenini ubani owakufundisa ukuthi fanele uze emsebenzini wami la engisebenza khona? Wamanje lapho ngase ngithi-ke ngabe sengithi kuyena mfuthu uyenza ongahlukwenze, kodwa hayi ukuthi ufanele umshaye wenze yonke into. Yazi lensizwa hayi no ngizomxosha, ngoba ngiyabona phela ukuthi kushuthi akasangithandi umuntu osuke senjalo, usuke ngoba akaphiki ukuthi kade esemjolweni nanokuthi akaxolisi futhi ukuthi sebanjiwe umama wengane. Umi nje kwelo ukuthi ubani othi ubani wanginika imvume ukuthi uze la ngisebenza khona, umi nje kulelo. So ke siyayithatha indaba ezifana nalezo ngoba ziyasiza kakhulu, ziyamakha omunye umuntu, even though abanye ke babuye bethi hayi wena udlala ukuba isiyoyoyo, udlala ukuthi. Mina I understand ukuthi ezinye zeyinqumo ngike ngabhala nje olunye udaba lwensizwa ebikhona lapha ku Facebook eyayikade ngibhalele ikhuluma ngengodosi yayo iyombesa, izohamba iyombesa, ibizombesa ngomhla ka ibizombesa ngogudi, ibizombesa ngogudi lo esisuka kuwona, kodwa ithi isibambe ingodosi yayo kathathu ukuthi yajo isibambe kathathu, ithi kodwa ixolele kathathu iyo imbesa manje, ithi yakholwa ukuthi isazoshintsha. So abanye ke baba nombono ehlukile kulezi zinto zama relationship. Ufuna sengathi ungaba nenhliziyo nje ende nomqondo ovulekile, wazi ukuthi lo muntu onaye both wesilisa noma wesifazana, ngoba kimi mina as far as ngendlela izinto engizibuka ngayo, mina angikuhlukanisi ukuthi kungcono ukujola kwendoda nokujola umuntu wesifazana, angikuhlukanisi mina. Indoda iyajola isuke ibhedile nowesifazana usuke ebhedile, angisho ukuthi mina but that is the topic for another day. Angisho ukuthi mina kungcono makujola indoda or kungcono makujola umuntu wesifazana noma kubi makujola umuntu wesifazana, angisho kanjalo ngoba I know ukuthi the very same pain eziwa yithi thina amadoda makujola umuntu wesifazane is the very same pain eziwa abesifazane makujola indoda. So ke lezi ndaba ziyakwazi ukuthi uma siyishare nani nomuntu obhekene nesimo esinjalo ayithole sekwazi ukuhila.